Auntie Vida. Market to sing. Near the mall. Yeah. Yamia don't be a cordier. COVID moon, somewhere by a sena, a dready and echo. Yamia don't. If you mock say and tardy and in your wood and the cordier. Oh, you can't say ye todia. Now one will say yen ye en ro. Nina yari so naba. Obia yari. Ninti Yamia don't. Momuba. Nenso ye ba ye nisika. Oh, mobile. Obi ba, wo hwe ni nipadua no mu a yare bebre from head to toe. O yare nipadua ba ko. O pressure. O diabetes. Obi san wo cancer. Hey, yes. Cancer nyina mo hundro wa ha. Oh, Yehowa dom ebia bi wo ha. Yare bia dro ha. Wow. Yare bia nyame adom. Which means HIV cry oba nyame adom wonya dro ha nko dia. Nyame be solve problem na ma wo. HIV ya. Ni nyina wo ha. Cancer, hepatitis. Name them. Every sickness. Say obi impotent. We go too much. Ban so awo ni be mada ne hum ni ho like on te feelings bia pains mo no ote na yasi mo ya ne ya ne peka ho. Ni kunu ben ni bia no dwane. No, Johnny, no, my excuses. Oh, see, oh, yeah, 7 days fasting. Yes. Mami, we answer me, can you know, boy, na baby, yeah. Edro wo ho ye be manu bi na wa siesie ni amamu na ya jai fasting ye fasting cry ye tu kwan ye fasting cry ye bobo na ball what you cry say ye di tournament atu baby da say Christopher wo mu no omo di akonchire da e bi say da ye chire koma ye bobo enti ye yare Oba ye be ma wedro ubenum na wasiesie ni padua no kama ama wasipi wasita na papa twi benwa wo so watwea benu papa odende wusi awa atu na mafia ye de oh sweet wahu in mechanic relationship no we ni aye kasa ho yi play major role awari for serve sex any omontem no sister ko registrar general ko AMA wo akoshe ko yen churches no mo most of breaking marriages are ewo ho no every way every way if you enye there be me twi bo ba adani asemu oba so twi mbembe ma o si mabre ena ye ko board meeting ena say no di fufa konesi bi me see me kan ye no ye yare o yare into the twi benye na ye ma wedro na bibia nye kama edro wo ho nyame adum na obi eye kese ne nufu ne enu so tu kese ni nufu kese ni niama no sister me hunu say nyame ankasa asiesie yen wa ma yen shape ye ma yen nenso wahu yen niama ye dia ensa emfata no enema extra fat bi e ba yen system mu oba na wa disfigure ube mu se ne yefu na ye kentu na ma ne tuo no kra na yira nenso ye withdraw e be yi sa visceral fat ni nyina free ho na ma body no shape na ankasa be gina ho kama sinti e draw ho ai shaping pa o min kan dada o e draw ho e be yi extra fat ni nyina free ho na ma yes we natural shape ankasa na beto so kama na wo aye fe ene se ne ndro bi se no ne bo be hedin pa no sister en sheda anye din enti se wa kwa chemist shop bibidro die sebi obo ade di ache yenti ye mani bo no da form obia to mi tobi ebi mukra ba a omo yari omo eni nsuo yi na edo omo eni sister oni bi oyari enti wo be hwe no na wa ko wu debi ye buo mu de bia ya fa ne se ye calling nubi ye nyame adwuma ye buo mu de bia enti ye de ye adwuma ye ya no
I see. Iti mommy Andre eya mo akasa na mokọ na mokọpẹ ana say ye de bremu because me sure in different types ya egugugugu ho ya utimu say bia wo bi ye fresh hu si denya oh ye won krofo a ye sheda sumo mu a omu kopẹ breye omu tutu kwan omu ko as far as Benin Togo Nigeria ewo nyina ye wonu a ye di free ho breye Any young Ghana high nyina. Yes, and really be one of my unya Ghana ha just in Nigeria. If you want to unya Nigeria, just a Benin, just a Togo. Hey. Sir. You too quite pa. You won't go for your small. Ain't no ne bit me say dear. Send your ma packing be brave. Say. Imura no any Riana Bebre say. Imiana crown so say. Especially rainy season say. Ebimu ho ye the sunshine no. Ene dry no. Na won nya sunshine na obi hu say na abon tutu na say ni niama. Nti eba ne sadia ekwo bola. Na nya yetumi enya sunshine no ye dry no mane ye kama. Ye ne se ne kankwa no. Ye boka na wo be ye ne den. Wudi aye we adwuma wa fa to wo hu so nti ye fa ne sa nyame adom keke Hey, I see. Na mommy eya na ye kase indro ni bi wo ho a epamo ahohom pamo abeyi spiritual marriage ni ne ye keka ho indro bi wo ho sa na mo nso mo ton sa indro ni bi ye wo ho ye adwuma sa pa habai ni nnuaba Nriasi nyame di ache ye wonu bebre haban bebre wo ho ye be kan bomu ama wo na wo di akoye wo hu ade na pamu huhuboni eyi ni amaboni free ho ebiebie kwan bebre wo ho ntu twi ben ya appointments ni opportunities ni setback ni niama ni nyina wo ho I see. Ye wo ho na emua ehunam ne omochi ni mu ni nyina ye niema amode ye nduro ana say bi mu to de koye decoration wo mu fie keke emua huma no ye ladies no ye use most no for drums afi leather weights slippers shoes bags wallet ni niama nti ye won krofo omo so omo beto ono ani omo adwuma omo di koye leather weights afi edru nkwanti na mo debi ebi mu nso use for decoration wo be unse bodua ni niama ye sinsen ho yi ebi mu use for decoration keke mi wo taxi driver bia obeto bodua yi bi ewo mi ho ino diko hangi ni car mo na ni car mo di hangi ya na danfo pa oninu ko ba de bia dan obetina car no mu pe osiko mi pa wo cho we de meka osi wo be kan de osi mi meka fache mi meka osi wo be kan de osi mi pa wo cho de bia mi betina car no mu a mi di mi nsa wura wo seat na sia na ma twibi osi mi twibi de bia we de fache mi pa wo cho osi na denti nene wo kan kire mi o si ade we ese ho yi we man kan no kware dia mi pa ucho ene dia woni mi beye ai na che se huhum bi wo ma na se bona ni bona ebo so no feel se ye hwe ofisi ni mu se huhum wo mu ni tete se wakwaje huhum bi aba o ti bi ya bi bi aba hwi ni mu obeto ye keke no di ko hangi ka no mu hwi ni mu enzi abrantie no hu ye no na kuma to ye obo brim o kan se bibi wo mu enti meka no yo nu ani kan no kan o kan bonia debi o kan bonia wa ye se osuro se bibi wo mu na danfo no dia be hangi ho no enti sani ama we sometimes won ni adwin papa wa weni boss wa wo yemhyiw wa di boni bia e wo wotiri mu a wo kan edro bia nkan wo ehu na kan wo ehu kanu enti o reveal secret ni nyina na danfo no si wa hu nyame mpe boni wa di mi boni sa di ye hangi ho mi koto ye kra hwi nimu o si ko wo na wo kan sa minim se hwi nimu mom die na wo se mi kan no kware
ye nim ni patiri mu e wo se meka no kware enti sister ye hwe Nigeria movies ni niama no wo be se we no mo kita wo di ye niama sa na tie no mo enso ye ha de hwe nimu ye tonu sa keke yes omo beto kwa no mo di ye omo niama I see hey Ache say ehun hia pa woni pa brabom even without spirit bia no ehun hia woni pa brabom sister wodi no kware a de bia wo no kware die ni edi wanim wo ntwi obi hu bone a de bia edi wanim abrante ye mi kan yi oye na adamfo no fine so oni no ko rounds wi a no wa ma ne bibi ni fie nye ni wife ni yire ni ma no wa here ni fine enso ni nyina eche no no san twi bi nso ka ho nti dani de nyame ankasa e na yi ni to adi me bi say pampro aba we no mo no any some indua ba bi no mo san eno so ye nduro ananso mo beto because of some traditions bi ene ne akeka ho nti na yo moton niema bi say o me kai say yesu ano ne yeto didi agro ye to di agro we potiti ne pa di di agro ye se ne keke ye se ye nim so mfaso but me ba ye me hu se sa niema na ye feel se nye ade papa bi a ye di agro ni na ebi wa ni nyina so ye ndro ni bi ebi mu ye ndro ebi mu nso nye edro na ti se ni American for the creation afi niama no bebre wo ha for art and culture ti se ni awu kan se seed yi seed no ye di share tuamu ewo so for sound culture for no omo di share tuamu el shake e ma omo sound nice sound afi ye di share maracas no ho ebi na ya ye bomu tokro ye di ahoma no famu na ye di share gods no ho na ye shake na yes ndro ni bi wo ho no mo a wo din bebre ye time ye wo ye friend is eko more just say ndro ni de ye ti bi din bebre pa ya eno no ye keka say eno nko akeke kra o ti de koto dan ya no kra be fu otwem a o wa asembo ne po no kresa na se bibi wo ho se o de keka ho ansa na sa ne ma na ye adwuma nyame ankasa shira so dada afi jedi yedi jedi nsu ene etechi obetomi afa ahaban bia po wo ha wankasa wa bompa ye guso wo dia sija so wa nua na wa num na wa apply wo faith nyame be ma na ye adwuma so it's all about your faith what everyone say what's not so many years I won back be 20 years 30 years sani pano there is a reshimu say oba ha say amu ndura mbetimi ama na obetimi awo nyame adom edro wo ho oh nyame adom edro wo ho oba ye be manovi okay Mommy, ye pese wonka undi edro unro ne ho adanse se ne be obi a wo hwe ye no etie wo no na ebi ana wa bone ha obi so na uwi a wo de wo number so ato ho ama ye na ohin a wa frɛ aba na oni wa bedi nkomo enro nu de na nyame adom ye wo nro wo ha nti wo a wo oha obi a no twi ben ye nyame adom obefa yenso a solve wo problem no amawo ehun hia say ombeko juju bia so de bi edenti na wo ko juju so juju okofa ni ama frafra ni ama di amawo na mi kan ni padua no na asemu aba ho I call it say car na mu kwan no so e wo say wo ho wa ye servicing kakra overhauling kakra wa change wo engine oil ni ni ama sana ni padua no so ti wo ho na wa bo maintenance kakra na wo ko ni kan obi wo ho sinsa ye wo no onu mu nro bi da
onum nro bi da onpeji da nso yefun ni odidi gumu de bia ye wo ba ye ma wo pegative nso ye be ma oniama ebe yifi afri wo system no mu no na ya ma oniama ebe boost immune no si COVID herbal no so oh yeah wo bi immune system yes e ma wo to me gina ho kama na yare nkitinkiti ebi ntumi mbenwu edru wo ho so be said diabetes edru wo ho pressure e wo ho diabetes ninchi e wo ho edru wo ho nyame adum ai ye ma wo na wo start a wo be hu bibia be fine awo low sperm count infertility name them all we have it stroke impotence ye woni na awarefo ade bia ye ku wo frɛ wo yero say yes e de ben hwe ho e da ho bibi kra na obi sa na no wadani na chi ama wo dru wo ho twi ben ye nkanka ma ya ya dru mu no posumu yi eni abra oni no kan forward no kan backwards bibi aye basa na ye omukika mu nagin Obama to me ni yiri ndia group biom sister edru wo ho stage wodru wa edru wo ho obenum a ebe kam wo nerves obi bia be ye fine wo say edru sa stage na atinka no sometimes etiko enti yesuso wo mu kra na irritate wo na wo dia dani ntokwa sebio nyansa bia ni ho asi chire bia ni hu obeku santo kwa ye wi wo bisa ne se ne ba ne se obeka se mi won kan po se wa ku si se dru wo ho ye be ma obi na wanum wa ye fine ne ni ji aba fie ni muda se ni ma bisa no so ye yare a edi endro ho etimisa ni me feel say suban bia wo stay wudu stage na eba enya suban sister stage one menopause before menopause and after menopause stage oba bia wunya free 40 ekwa 60 mono wura mu nenso enro wo ho a e wo se wuye obi wo se ora mu yi over diabetes you can imagine obi wo ho over pressure de bia na kuma yi na ebo ne home yi na eti ne na hu nyina hot flashes ni niama de dru wo ho a wonu mu a ebe yi ni nyina free system no mu ebe boost immune no nso ebe ma wa to mi agina ho ube da sound udidi sound you stay healthy let me put it that way nti omuntwimbe ye mi se mi di antiviral wo ba me hwe wo kama mi di mi number nso betudwa the number no here yo mi number ye 057 244 74 66 057244746 ina MTN nso 0244 074449 0244 07349 yada si antiviral yada si bebre na ye chese yetimi hu se yarewa ni bebre kra o ha ye mo so a nipa ne bakra na obenya emoa e wo ha sei enti ahwefo a mo hwe yen ye be stress bebi a mo hwe yen fi bia no antiviral ewo enduro ahodo se ne mote se o ka no bebre na wo ho no ma yare bia wo de bebe bia no won san wechi nkonsapan akoye niema okan yo se nyame ensa no enjuma enti no nyame na de ache ye no enti no ni bo ne nya den se ne obekọ hospital na wakọ akọbọ ekaden din bia ne ne keka ho wo ba kakra bi ketua bi akra no yare crowd ba ye no they are here to help omo nso eya abatan a womo wotima ene abadaye womo yem womo mpese wo beba na odo ha beba na obesan dia akobi sanse because of say wuni sikanti ne mo ba se ne oti bia ne tie bia he bia ekuta obia no they will make sure say obeden beboa nti twiben no say obo ne number ne to ne number no ene da ho no bo modin na fresh say wo how you obobo so bi ana say ebi mpo ho aya mmo so a wo de frɛ na bisa
na wobenya ano aduro senia etie pepepe adofo too much de ye domo na ye mo ahobambo ne mo health ne mo bibia ho hia mo nsem ene mo kanko eho hia ye nti de bia nema bi se ne etu ye ho si krom se ye be ye ede ama wo fefefe koso a na di echi na ye wo bebre ede ma ntina mo hwa anti vida enduro no ena yegusu a ye twa ye bo ho nkomo ne ye twitwa echewi bibia ni ho a woni wo hwe achechede echi ene ne keka se nema de ebi wa ha pa wo ba wo ha onyina wo de beba no obe make sure se wo be pim edura ma wansa na wo de akoba timber market ne store ne number 21 the store number 21 ya your friend no antivida nti wunya du timber market baby etuntondro na wo de bisa se wo hwehwe antivida ne store number 21 wo be ba be hunu na wo de wo hawo aba betu nanim fefefe na ne wo ho bia no ono so aboa wo senia esase eye nti koswa senia numbers ni go screen no frɛ wo how minim sɛ wo hwɛ me wo how pa sa na me anka sakra na me kasa nso me wo how ti me beje me de to make sure sɛ wo nso wo beba na waba beje wo de na media dance na wo nso wa dance die aba na ye hu sɛ ye dwuma ye too much de maga na man no ho aba mfa so yada mase aha eni yedi mo besie na mo nkoso a endi echi ye wonema papa bere ede mamo nkoso a na mo hwe too much gh subscribe na ja o comment e ma ye hu hia me pa se wa wonim e hu hia me pa nti koso a na di too much gh echi na ye wonema bere ede mamo